ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, наши навбати барномаи иттилооти ахбори аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе иншооти таъиноти гуногун бунёд ва навсозӣ карда мешаванд. Тадбири мазкур имкон фароҳам меорад ки инфраструктури кору хизматрасонӣ такмил ёфта, нафарони зиёд бо ҷойи кор таъмин карда шаванд. дар ҳамин замина имрӯз дар доираи сиясати маорифпарваронаи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи шоҳмансури пойтахт лицеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Гузориши Муҳиддини Муҳаммадовуд ва Хол Муҳаммади Давлат. 20 августи соли 2021 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Раиси Маҷлиси миллӣ-Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи шоҳмансури пойтахт муассисаи давлатии таълимии лицеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баъд аз бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароитҳои фароҳам гардида дар муассисаи нави таълимӣ аз наздик шинос шуданд. Мавриди зикр аст ки таълимгоҳи замонавӣ дар асоси дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни бошукӯҳи миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сохта ба истифода дода шуд. طبق لایحه لیسه رقم 4 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه برای 1440 نفر خواننده در دو بست از طرف صاحبکار وطنی عبدالرزاق سعیدов مؤسس جمعیت سهامی کشاده اویتسن بنیاد شده از 4 بینای به هم پیوست 4 آشیانه عبارت است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هنوز از سالهای اول استقلال دولتی با صاحبکاران و غمخوری‌های خاصه می‌نمایند. محض دستگیری‌ها و تلاش‌های بی‌اندازه پیشوای معظم ملت بود که در دوره استقلالیت دولتی صاحبکاری رشدی بی‌اندازه نمود. و همگان خوب معلوم است که در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت سیمای پایتخت عزیزمان کلاً دیگر شده است. توجه پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و دستگیری‌های روزافزون رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی ما صاحبکاران رو بلند می‌سازد. برای سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری اقدام گرفتیم که همچون تحفه یک مؤسسه دولتی آموزشی در شهر دوشنبه با تمام تجهیزات‌های زمانوی با سیمخانه‌های برهوا برای خوانندگان بالایقت را به استفاده دهیم. من بعد نیز ما صاحبکاران در فضای صلح و ثبات کامل و توجه پیوسته رهبریت عالی مملکت و رئیس شهر دوشنبه کار و فعالیت نموده جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری عزیزمان را با دستاوردهای شایان مهنتی پیشواز گیریم. مؤسسه نوی تعلیمی دارای 37 صنفخانه برهوا از جمله کابینت‌های فنی شیمیا، فیزیکا، بیولوژیا، استرونومیا، گیومتریا، طبیعت‌شناسی، متماتیکا، جغرافیا، صنفخانه‌های کامپیوتری، آمادگی دفاع حربی، موسیقی و کوریوگرافی، حجره‌های کاری برای آموزگاران و دیگر انشاءات یاری رسان میباشد. همچنین در لیسه حجره‌های آزمایشگاه موجود است و برای در عمل گذراندن تجربه‌های گوناگون اسباب و عیانیت‌های درسی نصب گردیده است. با در نظر داشت آموزش وضع روانی و حفظ سلامتی خوانندگان و آموزگاران در مؤسسه حجره‌های علاهیده روانشناسی و طبی ساخته شدند که با دستگاه و تجهیزات ضروری کمک اولیه طبی مجهز میباشند. ضمن شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که در مؤسسه تعلیمی نو به هنرآموزی خوانندگان نیز توجه خاص روانه شده صنفخانه‌های برهوا و علاهیده تعلیمی مهنت برای پسران و دختران که با دستگاه و تجهیزات ضروری تامین است تأسیس داده شده است.
дар синфхонаҳои мазкур хонандагон дуредгарӣ, кандакорӣ, духтани сару либос ва тарзи омода намудани ҳар гуна таомро меомӯзанд. Инчунин дар муассисаи навбунёд маҳфили шоҳмотбозӣ амал мекунад ки аз машғулиятҳои дӯстдоштаи зеҳнӣ барои хонандагон аст. барои дӯстдорону алоқамандони санъати тасвирӣ синфхонаи алоҳидаи дарсӣ ки дар он нозукиҳои расомӣ омӯзонда мешавад ташкил гардидааст. ҷиҳати аз бар намудани технологияи муосир синфхонаи технологияи иттилоотӣ бо дастгоҳҳои корӣ таъмин мебошад. дар умум дар литсеи мазкур муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ аз ҷумла видеопроектор бо тахтаҳои электронӣ мавҷуд буда раванди таълим ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шудааст. طبق دستور سپارش‌های اساسگزاری سулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи ширкати мо тасмим гирифтем ки як муассисаи замонавӣ барои насли оянда сохта ба истифода диҳем ва чунине ки мебинед ин лоиҳаи муассисаи мазкур назар ба дигар муассисаҳое ки ҳастанд куллан фарқ мекунад. ман миннатдории беназири худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баён намуданам ки он пешниҳоде ки аз тарафи мо шуд бо гармӣ қабул гардид. бо хушнудӣ гуфта метавонам ки ин бинои мазкур як тӯҳфаи сазоворе мешавад баҳри ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии азизамон ва ман бори дигар ба пешвои муъаззами миллат ба раиси шаҳри Душанбе миннатдории беназири худро баён намудам барои он фазои хуби соҳибкорие ки барои мо соҳибкорон муҳайё шудааст. ҷавобан ба ин ғамхорие ки аз тарафи роҳбари давлат ба мо соҳибкорони ватанӣ карда мешавад тамоми он қувваю ҳунаре ки дорем баҳри ободии шаҳри азизамон ватан ва миллати худамон равона менамоем. бо мақсади баргузор намудани ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни фарҳангию оммавӣ маҷлисҳои боҳашамат бо 340 ҷои нишаст сохта шудааст. толори барҳавои варзишии литсей барои бозиҳои волейбол ва баскетбол пешбинӣ гардида ошхонаи замонавӣ дорои 200 ҷой мебошад. дар китобхонаи муассиса 5000 нусха адабиёти таълимию бадеӣ мавҷуд аст ки хонандагон имкон доранд аз ин ганҷинаи бебаҳо бо самар истифода намуда дониши худро сайқал диҳанд. барои таъмини шароити созгори мутолиаи китоб толори барҳавои хониш бо 100 ҷои нишаст ва китобхонаи электронӣ бо 15 компютери ба интернет пайваст мавҷуд аст. қобили таъкид аст ки дар муассисаи нави таълимӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамкории зич бо оила низ ба роҳ монда шудааст. муассисаи давлати таълими лисей рақами 4 барои хонандагони болақути шаҳри Душанбе бо стандартҳои муосири меъморӣ бунёд гардидааст. муассиса барои 720 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ гардид. дар таълимгоҳ муосиртарин шароит барои хонандагон фароҳам оварда шудааст. миннатдорӣ аҳли коллективро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам ва дар партави сиёсати хиратмандонаи маорифпарварони пешвои миллат мо омӯзгорон ва хонандагон баҳри боз ҳам баланд бардоштани савияи дониши хонандагон кӯшиш намуда бар он харҷ метавонем дар оянда насли наврасро дар зери шиори тарбияи шаҳрванди шоистаи замон тарбия намоем. аснои шиносоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ ва тарҳи бинои муассиса баҳои баланд дода иқдоми созандаи соҳибкори ватаниро намунаи ибрату шоистаи таҳсин арзёбӣ карданд. бо дар назардошти эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе равияи таълим бештар ба омӯзиши илмҳои табиӣ ва риёзӣ ба роҳ монда шудааст ки ин усули муосири илмомӯзӣ барои сайқал додани тафаккури техникии хонандагон мусоидат мекунад. албатта ин иншоот ин муассисаи таълимӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба хотири 20-солагии омӯзиши фанҳои табиӣ риёзӣ ба фаъолият шурӯъ намудааст ва мо ҷомеаи омӯзгорӣ ман кормандони муассисаи таълимӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар ҷавоб ба ин ғамхориҳои пешвои миллат дар тарбияи насли наврас дар тарбияи ояндаи Тоҷикистони азиз як саҳми
ارزنده گذاشته باشیم. در سطح مؤسسه تعلیمی برای ترغیب طرز حیات سالم میدانچه معاصر ورزشی ساخته شده است که در آن خوانندگان هر گونه مشغولیت‌های ورزشی می‌گذرانند. با اطلاع مسئولان در لیسه رقم 4 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه برای تعلیم و تربیت خوانندگان 50 نفر آموزگار صاحب تخصص کار و فعالیت می‌نمایند. یادآور می‌شویم که برای باز هم بهتر نمودن شرایط تحصیل و فراهم آوردن امکانات‌های زمانوی تعلیم در پرتو سیاست انسان‌پرورانه و علم دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و سیاست معارف پرورانه رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در حدود پایتخت مملکت از سال 2017 تا سال 2020 ساختمان و نوسازی 24 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 15466 نفر خواننده در یک بست به انجام رسیده مورد استفاده قرار گرفتند. در سال 2021 باشد با استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 6380 خواننده در یک بست در شهر دوشنبه ساخته شدند. طبق نقشه کارهای ساختمانی و بنیادی در 15 مؤسسه دیگر تعلیمی که برای 14414 نفر خواننده در یک بست پیش بینی شدند با در نظر داشت طلبات زمان ادامه دارند. بنیاد مؤسسه های نو و زمانوی تعلیمی طی سالهای آخر در حدود شهر دوشنبه به سابقه بوده. مقصد از ساختن چنین تعلیمگاه های معاصر فراهمسازی شرایط ارزنده برای تعلیم و تربیت نسل آینده است. باعث افتخار است که در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث اساسگزاری صلح و وحدتی ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما صاحب چنین یک مؤسسه تعلیمی زمانوی گشتیم. ما وعده می‌دهیم که در چنین مؤسسه تعلیمی دولتی که تمام شرایط ها را دارست به خوانندگان دانش مکمل داده فرزندان صادق به وطن را تربیت نماییم. طبق نقشه تقویمی ما آموزگاران فنی تعلیم مهنت برای دختران تصمیم گرفته ایم که بهر بلند برداشتن دانش و جهانبینی و برای احیا نمودن هنرهای مردمی به خوانندگان در رفت درس یک چند هنرهای ملی را آموزانیم. از قبیل اینها پختن خوراک‌های ملی، گلدوزی و زردوزی، نقاشی و طراحی. با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی برای ساخته با استفاده دادن چنین بینای زمانوی میناداری خود را میرسانیم و رسالت ما آموزگاران در آن است که صفت تحصیل را بلند برداشته خوانندگان بالای قد را تربیت نماییم. هدف از بنیاد و در عرفه سال نو تحصیل با استفاده سپردن باز یک مؤسسه نو تعلیمی در شهر دوشنبه این ادامه منطقی سیاست معارف پرورانه رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه معارف و با این واسطه بهتر نمودن سطح و صفت تحصیلات، جاری کردن اصولهای نو تعلیم و تربیت خوانندگان بالایقت در روحیه علم دوستی می باشد. صحن و اطراف انشاءات سبزکاری شده با گل و بوته‌های موسمی آرایشی زینت یافته است. بهسازی وضع تعلیم و تربیت در برابر جلب متخصصان صاحب تجربه همچنین از فراهم ساختن شرایط مساعد تعلیم از جمله بنیاد مؤسسه‌های تیپ نوی تعلیمی وابسته است. حکومت جمهوری تاجیکستان دوام سالهای صاحب استقلالی به ساحه معارف توجه خاص ظاهر نموده، مخصوصا در شهر دوشنبه بنیاد چنین مؤسسه‌ها را وسعت می‌بخشند. امروز همچنین در کوچه میرزا ترسونزاده پایتخت اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلسی عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای ноҳияи اسماعیل سامونی شهر دوشنبه را مورد بهره‌برداری قرار دادند. 20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи мирзо турсунзодаи пойтахт муассисаи давлатии таълимии гимназияи ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
бинои хуштарҳу замонавии гимназия аз 3 қисмати чорошона бо таххона иборат буда барои 2560 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. муассисаи нави таълимӣ дар доираи ҳидоятҳои ҳамешагии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ роҳбари гурӯҳи корхонаҳои ғайюр Акбар Ғуломов бо харҷи 42 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ва шиносоӣ бо шароити нави таълимӣ дар ин муассиса ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода иқдоми соҳибкори ватаниро намунаи ибрат арзёбӣ карданд. сохтмони бинои таълимӣ дар шаҳри Душанбе соли 2018 оғоз шуда корҳои бунёдкорию паймонкориро мутахассисони гурӯҳи корхонаҳои ғайюр бо сифати баланд ба анҷом расонданд. лоиҳаи иншоот аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш омода гардидааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ аз 100 то 150 нафар мутахассиси маҳаллӣ бо ҷои кор ва маоши хоб таъмин буданд. бинои нави гимназияро мо кормандони гурӯҳи корхонаҳои ғайр дар асоси ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи талаботҳои муосир бунёд кардаем. дар рафти корҳои сохтмонӣ асосан сокинони маҳаллӣ ба ҷои кор ва маоши хуб таъмин гардонем. бинои хуштарҳу таълимӣ дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба бартараф намудани 17 манзили истиқоматӣ дар кӯчаи Мирзо Турсунзода бо ҷуброн намудани 8 миллион сомонӣ ва дар маҷмӯъ 42 миллион сомонӣ дар ҷои онҳо бунёд карда шудааст. гурӯҳи корхонаҳои ғайюр ҳамеша кӯшиш менамояд ки дар иқдомҳои созандагӣ дар мамлакат самгузор бошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи бинои нави таълимиро дар арафаи соли нави хониш ва ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзишманд барои хонандагону омӯзгорони пойтахти мамлакат маъни дод карданд. бинои нави муассисаи таълимӣ дар пойтахти мамлакат дорои 52 синфхонаи таълимӣ бо 13 кабинети фаннии муҷаҳҳаз бо шароити муосири донишомӯзӣ аз ҷумла химия, биология, математика, физика, технологияи иттилоотӣ, география, озмоишгоҳҳо ва таълими меҳнат барои духтарону писарон мебошад. омӯзиш дар ин даргоҳи маърифат бо забонҳои тоҷикию русӣ ба роҳ монда шуда 70 нафар омӯзгори бо таҷриба ба таълиму тарбияи хонандагон ҷалб карда шудааст. дар арафаи таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба аҳли маърифчони пойтахт сокинон ин муассисаи таълимӣ ки ба тамоми меъёрҳои замони муосир ҷавобгоҳ аст мавриди истифода қарор доданд. дар муассисаи таълимӣ кабинетҳои фаннӣ, озмоишгоҳҳо ва тамоми таҷҳизотот муҷаҳҳаз гардонида шудааст. мо аҳли коллективи гимназия ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ кӯшиш менамоям ки дар тарбияи насли наврас саҳми арзанда гузорем. китобхонаи барҳавои гимназия дорои наздики 10 000 адабиёти гуногуни таълимию бадеӣ буда толори хониши он дар асоси меъёрҳои мавҷуда ташкил гардидааст. гимназия ҳамзамон дорои маҷлисгоҳ бо 110 ҷои нишаст, ошхона барои 210 нафар ва нуқтаи тиббӣ мебошад. дар муассисаи нави таълимӣ бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби хонандагон ба намудҳои гуногуни варзиш толори барҳавои варзишии зимистона ва майдончаи бозии тобистона ташкил гардидааст. оғози соли таҳсили имсола ба рӯзи рост омад ки мо ҷашни 30-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн мегирем. мо маорифчиёну толибилмон ҳамеша бояд кӯшиш намоем ки ба қадри меҳнати бинокорону сохтмончиён ва таваҷҷӯҳу дастгириҳои роҳбари ҳукуматамон расида тавонем. мо омӯзгоронро мебояд аз адабиётҳои навин, аз техникаи муосири имрӯза истифода карда соатҳои дарсии худамонро ба талаботи замона ҷавобгӯ ба роҳ монем ва барои тарбияи шоистаи насли замон ҳиссагузор бошем.
اثنای شناسایی با شرایط تحصیل در گیمنازیا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با آموزگاران و دیگر مسئولان برای جلب هرچی بیشتر توجه نورسان و جوانان با آموزش دانش‌های معاصر و تکنولوژی زمانوی دستور و هدایت‌های مشخص دادند. امروز شادی و نشاط ما آموزگاران گیمنازیای ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حد و کنار ندارد. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان با ما میسر گردید که فعالیت میانبردمان را در بینای نو زمانوی تعلیمی ادامه دهیم. این تحفه ارزشمند است بهر ما آموزگاران در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. از این دستگیری و غمخواری های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ما آموزگاران جوان روح و الهام تازه گرفته وعده می‌دهیم که نسل نورس را در روحیه خویشتن‌شناسی، پاس داشتن ارزش‌های ملی، وطن دوستی تربیت نموده در رشد و نموی ساحه معارف سهم ارزنده خویش را گذاریم. با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستمی امامعلی minnatdori خود را بیان می‌کنم. من از آن افتخار می‌کنم که در مؤسسه زیبا و برهوا تعلیم و تربیت می‌گیرم و من وعده می‌دهم که با بهای الله مؤسسه را ختم نموده با خلق وطن عزیزم صافدلانه صمیمانه خدمت می‌نمایم. ما نسل نورس امروز شاد از آن هستیم که با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در چنین مؤسسه نو زمانوی مجهز با تمام تکنولوژی معاصر تحصیل میکنیم. وعده میدهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده برای پیشرفت وطن عزیز خود سهمگزار باشیم. پیشوا را ما معظم صدر شایان دیده ایم. سروری ارزنده در هر دور و دوران دیده ایم. شهره و معروف اندر عرصه دنیا شده است. نیکنامی های او از لطف یزدان دیده ایم. با مقصد تحلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و در دایره دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جمعیت دارای مسئولیتش محدود غیرسیمین با تشبث اکبر غلاموف تصمیم گرفتم که در کارهای سازندگی و آبادانی کشورمون در شهر دوشنبه در ناحیه اسماعیل سامانی یک مؤسسه تعلیمی بنیان نمایند. در آینده نیز ما جوانان کوشش میکنیم که در کارهای سازندگی و آبادانی کشورمون سهم باسازی خود را گذاریم. امروز اساسگزاری сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои раёсати андоз дар шаҳри Душанбе ва нозироти андоз дар ноҳияи Исмоили Сомониро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Масоҳати умумии бино 3,4 метри мураббаро ташкил дода фармоишгари иншоот кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди стройкомплекс ва лоиҳакаш ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди проект инвест мебошад. иншооти навбунёд аз таххона ва 5 ошёна иборат буда дар ошёнаи якум толори хизматрасонӣ ба шаҳрвандон андозсупорандагон ва маҷлисгоҳ бо 120 ҷои нишаст ҷойгир мебошад. бинои раёсати андоз дар шаҳри Душанбе ва нозироти андоз дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни миллӣ 30 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида барои 110 нафар корманди соҳа, шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва андозсупорандагон шароити хуби кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон насби дастгоҳу таҷҳизот ва барномаҳои муосири соҳавӣ имкон медиҳад ки шаффофияти фаъолияти нозироти андоз дар муносибат бо андозсупорандагон таъмин карда шуда бидуни омили инсонӣ ва бо сарфаи вақт пешниҳоду гирифтани маълумот оид ба фаъолияти молиявии ӯҳдадориҳои андозсупорӣ анҷом дода шавад. инчунин соҳибкорон имкон доранд бо истифода аз шабакаи интернет эъломияҳои худро ба тариқи электронӣ пешниҳод намоянд, санадҳои муқоисавӣ тартиб диҳанд, ҳисобварақаи худро аз назар гузаронанд, бо санадҳои меъёрии ҳуқуқи қонунгузории андоз ки дар сомонаи кумитаи андоз ҷойгир карда шудааст
шинос шаванд. Иншоот бо тарху услуби хоси меъморӣ бунёд карда шуда, ҳамзамон саҳни он бо гулу бута ва ниҳолҳои ороишии сояфкан обод гардидааст. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи иншоот ва шиносоӣ бо шароити кормандон ба кори босифати сохтмончиёну лоиҳакашон баҳои баланд доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода супоридани иншооти навро дар арафаи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони соҳа табрик намуданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо шароити корӣ дар бинои раисати андоз дар шаҳри Душанбе ва нозироти андоз дар ноҳияи Исмоили Сомонии ба кормандони соҳа дастуру ҳидоятҳои муфид дода, таъкид намуданд ки сатҳи хизматрасониро ба андозсупорандагон дар асоси қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда, барои ғанӣ намудани бюҷети давлат бо масъулияти баланд ва поквиҷдонона фаъолият намоянд. сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти ҳар як давлат ба ҳисоб рафта, дар тӯли даҳсолаҳо новобаста ба буҳрони иқтисодию молиявӣ, таҳаввулоти сиёсӣ ва тағйироти иҷтимоӣ бо суръат ва устувор рушд намуда, дар таъмини шуғл ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум нақши муҳим дорад. Аз ин рӯ татбиқи идоракунии самараноки сиёсати давлатии соҳа аз ҷумлаи афзалиятҳои муҳими сиёсати иқтисодию иҷтимоии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Имрӯз дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ меҳмонхонаи Сафот Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Гузориши Садриддини Сироҷиддин ва Аҳлиддини Карим. 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт меҳмонхонаи Сафот Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. меҳмонхонаи чорситорадор бо тарҳи муосир ва бо назардошти санъати меъмории миллӣ ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи соҳибкори ватанӣ Ҷунайдулло Азизов бунёд карда шудааст. иншооти замонавӣ аз 13 ошёна иборат буда, дорои 86 ҳуҷра мебошад. ошёнаи 12-уми бино барои қабули меҳмонони олиқадр пешбинӣ шуда, дар он шароити беҳтарин фароҳам мебошад. дар ин ошёна барои қабулҳои расмӣ дар сатҳи намояндагони воломақоми кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ имконият мавҷуд буда, сатҳи баланди хизматрасонӣ барои буду бош ва истироҳати меҳмонон аз қабили ҳамом, ошхонаи алоҳида, утоқҳои фароғатӣ ва ғайра ташкил гардидааст. дар ошёнаи 13-уми бино бошад барои меҳмонони олиқадр қаҳвахонаи дорои беҳтарин шароит ва айвонча барои тамошо намудани зебоиҳои шаҳри Душанбе бунёд кардаанд. ҳамаи ҳуҷраҳои меҳмонхона бо лавозимоти зарурӣ аз қабили рахти хоб, ҷевон, телевизорҳои замонавӣ ва ғайра таъмин гардида, ҷавобгӯ ба стандарти байналмилалӣ мебошанд. бунёди меҳмонхонаи нав бо шароити арзандаи қабул дар пойтахт рушди бештари соҳаи сайёҳии мамлакатро таъмин менамояд ва дар ин замина 80 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гардидааст. خیلی خرسند هستم که از جانب رهبریت دولت و حکومت مملکت به صاحبکاران وطنی پیوسته دستگیری می‌یابند و صاحبکاران با بنیاد نمودن انشاءات گوناگون شماره زیادی ساکنان شهر را با جای کار دائمی تامین می‌کنند. ما هم در همین زمینه از جمله دختران شهر دوشنبه امروز صاحب جای کار دائمی گردیدیم. البته در مهمانخانه زمانوی صفات دوشنبه برای ما در این انشاءات با حشمت و جوابگو به استاندارد بین‌المللی کار کردن باعث افتخار می باشد. با ما از جانب شرکت دکور اینوست نظام کار و طرز خدمت رسانی در مهمانخانه آموزانده شد. میانه‌داری خود را با تشکیل کنندگان و رهبریت دولت بیان می نماییم. ضمن شناسایی با شرایط بنا به پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در مهمانخانه 4 ستاره‌دار امکان است در یک وقت به 135 نفر خدمت رسانیده شود. در بینای معاصر همچنین مجلسگاه با 85 جای نشست، تالار مشورتی، طربخانه برای قبول 80 نفر، قهوه‌خانه و دیگر اتاق‌های یاری رسان تشکیل کرده شده است. دالان، لیفت، اینچنین حجره‌ها و دیگر انشاءات مهمانخانه با استفاده از مصالح بلندصفت ساختمانی با اصول معماری ملی، البته با نظرداشت طلبات زمانی کنونی، نقشبندی و گلکاری شدند که صنعت بلند تاجیکان را در بناکاری بازگو می‌کند. لایحه مهمانخانه صفات دوشنبه از جانب
کارمندان کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی لایحه‌کشی دوشنبه شهرساز تهیه کرده شده است. ما در وقت تهیه لایحه مهمانخانه صفا دوشنبه کوشش کردیم صنعت معماری ملی را استفاده نماییم. در هر یک آشیانه، دالان و حجره‌های مهمانخانه نقش و نگاری ملی، همچنین منظره‌های زیبای تاجیکستان، انشاءات تاریخی و دیگر موضوعهایی که تاریخ قدیمه داشتن تاجیکان را انعکاس میکند تصویر کرده شدند و این برای معرفی تاجیکان همچون ملت دارای تمدن قدیمه و تاجیکستان همچون کشور زیبا دارای موضوعهای زیادی سیاحی مهم میباشد. ҳашамати бинои сафо душанбе ва зебоиҳои атрофи он зебоии ин гӯшаи пойтахти мамлакат шаҳри душанберо таъмин менамояд. корҳои сохтмониро дар иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди декор инвест бо ҷалби беш аз 300 нафар сохтмончии маҳаллӣ анҷом додааст. барои мо соҳибкорон дар ҷумҳурӣ имконияти хуби корию фаъолият фароҳам оварда шудааст. бахусус дар шаҳри душанбе барои тараққӣ додани тиҷорат ҳама гуна шароитҳо мавҷуд мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мо ба дастовардҳои назаррас ноил гардида кӯшиш дорем дар рушди бештари мамлакат бахусус шаҳри Душанбе саҳми худро гузорем. мо бо истифода аз имконият дар як давраи кӯтоҳ дар давоми амалги 2 сол тавонистем чун як меҳмонхонаи замониро сохта ба истифода диҳем. мо дар вақти иҷрои корҳои сохтмонӣ кӯшиш кардем ба сифати кор аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намудем то ки иншоот солҳои зиёд хизмат расонад. ҳамаи масъулияти сохтмонӣ дар бино истифода гардида масъулияи ватанӣ буда дорои сертификати сифат мебошад. мебели дар меҳмонхона истифодагардиро мо танҳо бо дастрас намудани чӯби тахта худамон истеҳсол намудем. низоми кор яъне хизматрасонро дар меҳмонхона бо талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудем. ёдовар мешавем ки корҳои сохтмонӣ дар меҳмонхонаи сафо душанбе моҳи октябри соли 2019 баъди гузоштани санги асос аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оғоз гардида дар як давраи кӯтоҳ яъне дар вақти муайян шуда бо сатҳ ва сифати баланд ба анҷом расонида шудаанд. маврид ба таъкид аст ки дар баробари меҳмонхонаи замонавии сафо душанбе дар шаҳри душанбе сохтмони боз 12 меҳмонхонаи дигари 4 ва 5 ситорадор идома дорад. бунёди чунин иншооти муҳими хизматрасонӣ дар пойтахт ба хотири дар сатҳи баланд қабул намудани меҳмонони хориҷӣ дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ аз ҷумла ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай ва иҷлоси шӯрои сарони давлатҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ роҳандозӣ гардидааст. корҳои сохтмонӣ аз рӯзи гузоштани санги асос аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ то ба анҷом танҳо бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ иҷро шудаанд. ороишоти намои беруна дохили бино ва дигар иншоотҳои ёриясони меҳмонхонаро пурра ороишгарони ҷумҳурӣ ки маҳорати баланди наққошию ороишгарӣ доранд иҷро намудаанд. яъне барои бунёди меҳмонхонаи сафо душанбе мо аз хориҷи мамлакат мутахассис даъват накардем. лифт ва дигар таҷҳизотҳои техникиро низ мутахассисони ҷамъияти декор инвест васлу насб намудаанд. дар ин мавзеъ ҳамчунин аз тарафи кормандони ширкати декор инвест дар масоҳати 5 гектар дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе бунёди шаҳраки замонавӣ бо биноҳои истиқоматию хизматрасонӣ, муассисаи таълимӣ барои 640 хонанда, муассисаи томактабӣ барои 150 кӯдак, майдончаҳои варзиш, майдонча барои бозии кӯдакон, айвону гулгаштҳои истироҳатӣ ва таваққуфгоҳ бо фароҳам овардани шароити хуб барои зиндагии сокинон идома дорад. طبق اطلاع از 21 بینای استقامتی در شهرک بنیاد شونده در 4 بینا که عبارت از 160 حجره بوده مساحت منزل زیست 16000 متر مربع را تشکیل می‌دهد آماده بهره‌برداری می‌باشد. 6 بینای استقامتی دیگر باشد تا آخر سال روان به استفاده داده می‌شود. در باقی مانده انشاءات از جمله مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی و تا مکتبی، ورزشی و فراغتی شهرک کارهای ساختمانی ادامه دارند. بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی دو بینای بلند آشیانه استقامتی را ساخته به استفاده دادیم. حالا باشد در شهرک شاختالوزار باز 4 بینای دیگر آماده بهره‌برداری می‌باشد. و در 6 بینای دیگر تا آخر همین سال کارهای ساختمانی پورا به انجام رسانیده می شود.
пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкори маҳаллӣ ҷиҳати саҳм гузоштан дар рушди соҳаи сайёҳӣ ва ободии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе баҳои баланд дода, масъулинро ба истифодаи самараноки имконоти мавҷуда дар меҳмонхона ҳидоят намуданд. равшании атрофи биноро чароғакҳои гуногун ҳаҷму гуногун шакл дар сутунпояҳои баландиашон аз ҳамдигар фарқкунанда таъмин менамоянд. худи бино ҳам пурра чароғон мебошад ва рангорангию ҷилои ба меҳмонхона хос ки дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе оид ба равшаннамоии бинову иншооти пойтахт таъмин гардидааст, диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. бо расидани дигар иттилоъ ҳамкоронамон шуморо дар нашрҳои баъдӣ ошно месозанд. хайру хушно мекунем.